Hey guys, and welcome back to another video. So mayam anoba chahi 2025 se hogadaurabanina anoba chahi na lakpada isagi dum general oiba lucky finance ki degi career gi amadi dum isagi love line na chingba singsida kari ahongba leigadage kari afapata lakadage habadugi maramda ngasigi reading se tawdoine ado ngasigi oina pile se ani thokna khaidokjagani kwa Pile 1 da Sunday, Monday, Thursday and Friday da pokpi ba chile now singi oigani ba kwa aduga horen pile 2 torpa matamna Tuesday, Wednesday and Saturday sigi numit da pokpi ba chile now singi oigadoine ado khoi hozik ahamada pile 1 gi kwa Sunday, Monday, Thursday natragana Friday nomaijing ning thokaba sagol sel irai sigi numit mari shida pokpi ba chile now singi oina lakadori ba no ba chahi gi si damakta kai kai pige habado mayam puneng minasi kwa ado pile A gi oina or pile 1 gi oina sigi men tarot card sisinagani aduga oracle deck gi oina di animak use tawgani ko pile animak da ahanbada khoi pile 1 gi oina card se pick tawjarage the emperor ko 4 of pentacles, the sun, Page of Swords, the Wheel of Fortune, Temperance hariba card chuga pick tawreko. So cinnamon tarot card khai leikhrab matungda khoi sigi affirmation card che amuk draw tawjage. Generosity, manifestation, confidence ko similar aduga sigi oracle deck sima just chahi sigi ba kari so na phawa pibige kari protection pibige habadugi maramda ko oracle deck sima leijare maheshwar blessings of peace, mahasadahib, Sureshwar ko. So sumaina leire card sing se ado pile A habadi Sunday, Monday, Thursday and Friday da pokpi bajil now singi oina anoba chahi se da makta kai kai pige habadu niko lakadoi se ahanbada lucky oiba matang da yengase sida the sun haiba maga wheel of fortune haba maga card ani thoi ko sigi card initial pile A habadi Sunday, Monday, Thursday and Friday pokpi bajil now singi oina lakador ba anoba chahi se isagi oina daw yaba positivity mayam ama purakpa ko haidi isada dum confidence pirakpa adagi growth leiba any jaga da career oiro health or love oiro adagi dum personal jaga da bu oiro dum growth leiba adagi adum positivity phangba adugumba situation mayam thengnagani anoba opportunities ki door mayam open up torpia aduna lakador ba anoba chahi se Pile A habadi Sunday, Monday, Thursday and Friday pokpi bachili now singi di yamna positive oiba afaba manjamo oiba yabagi possibility do pi bako aduga wheel of fortune sinasu henba good lucks, good vibes and positivity mayama haidi influence tawe bako aduna pile 1 oibiri ba ichili now singi oina lakador ba no bachahi se daw yaba afaba leiba adagi isagi hotna zaman lem na mangdaba aduga isagi ba good opportunities mayama phangba yabagi possibility lei aduna isa na phasna hotna biraga lakador ba no bachahi se afaba way da utilize tawna ba hotna biyo na hai bako. Next, finance ki yung pa matamda 4 of Pentacles hariba card cha thole ko
Four of Pentacles hariba card sigi matungina pile A pile 1 oibiriba ichilinaw singi oina lakadoriba anauba chahi se paisa nungsagi flow leiba growth leiba handaki chahi 2024 se sada financially yam hinga flowy oidaba paisa se laaga su tungba ngamdaba duguma khara thengna kiba maliko ado lakadoriba anauba chahi sidedi sagi oina paisa nungsagi problem se khitang da orso hantarakpa ngamba financial flow leiba growth leirakpa aduga stability leirakpa aduga isana haina singna sizina zaragadi paisa nungsa dum tungba ngambagi possibility finance ke baso dum good vision pi haieba kwa next overall oina health ki oiro adagi wealth ki oiro natragana imung manung dabu oiro adum pile A habdi Sunday Monday Thursday and Friday oibe pokpiri be chilinaw singi oina lakador ba anoba chahi se balance oiba situation ama pirakani aphaba so mayama ma thengnagani negativity shu dum marakta counter torpi ai duna life se balance oina maintain taraga chatpa ngambagi possibility do handa ki chahi sida pigani bako aduga 2025 hari ba chahi se atai mamang da lakhi ba chahi singa yangnaraga di isagi oina aphabadi me ama lakadawbagi mami taebako career gi oina yangpa matamda the emperor hariba card chi matungina pile 1 habadi Sunday Monday Thursday and Friday da pokpi ba chilinaw singi oina career da su growth leiba yabagi mami tai isana thamoi sengna ningsa ba madi hotna jaba jaga da ai sigi jaga sta career se focus toge sigi jaga sta hotna ge mai pakna ba changsin ge na khanba taragadi adugi jaga da isana bhajna effort pu thadaragadi ngasai gi luck tu su leibani na career gi oina su growth phangba yabagi adagi stability phangba yabagi aduga isage haija singjaba skills talents me ama seasonaraga isage oina aphaba achievement phangba yabagi possibility se card na pi bako love life ki oina pa matamda pile 1 habadi Sunday Monday Thursday and Friday pokpi ba chilinaw singi oina relationship laibiri ba chilinaw singi oina su relationship ki hena future aphaba open up tarakpa gumba isagi partner ga isagi hena wakhal chanarpa gumba adagi isagi partner ga isagi anoba relationship ta anoba khongthang mayam lobina bangam bagi possibility 2025 hariba year sina pigani aduga single oibiri ba chilinaw singi su isagi oina anoba person ama anoba relationship amana 2025 ta ngairaga leibagi mami taye ko so main card chingse lorba matungda koi energy card amdang la ase first and foremost generosity hariba card chitolei ko sigi generosity hariba card chi matungina pile 1 oibiri ba chilinaw singna lakador ba anoba chahi sidadi pukchel chawba leijariba khara da penthokpa amadi isana isagi oiba phangzariba leijariba mayam se appreciate tawba darkar oye generous oiba darkar oye na card china haieba ko confidence hariba card chi matungina pile 1 oibiri ba chilinaw singna lakador ba anoba chahi se sagoina aphaba good visions mayam pi aduna isana isada confidence leibiu isana thaba ma pangthoke kainoma sinage or kainoma hotnage na khanma matamda confidence leiragadi confidence kaloida na hotnaragadi hena aphaba side ta junction ba yabagi possibilities leigani na haieba ko mathangda manifestation hariba card chi matungina pile 1 oibiri ba chilinaw singna lakador ba anoba chahi se aphaba oizage positive oizage amadi isana ningzari ba khudingma thongma ngamna ba hotna jage haina manifesto ba darkar oiba maramdi isagi manifesto tawzari ba isana ningzari ba singse thongba yabagi possibility handa ki chahi sida pirakani aduna isagi side tege so hotna bi gadabani aduga pukning da su ningjaba khanjaba si su manifesto ba si su lepiroi da bani na karchina insinle ba ko so last but not the least akoigi oracle deck shidagi maheswar hariba card chigi matungina blessings of peace ko so pile 1 Sunday Monday Thursday and Friday pokpiri ba chilinaw singna lakador ba anoba chahi se sa se pukning wakhal kitang laitaba po thaba phangba anxiety ko stress ko madagi relief phangba life se kitang peaceful oirakpa yabagi possibilities adum pi ba ko duga mathangi card china pile 1 oibiri ba chilinaw singi oina isa se lakador ba anoba chahi sida anoba knowledge ma phangba like la shu tamiba satra singi oina su like la shu de hena mai onsen mangam bagumba adagi knowledge kuma mayam anoba gain tawba yabai possibility phangba adagi life ta ahen ba anoba lessons mayam learn tawba ngambagi anoba knowledge mayam tanchin bangambagi possibilities uye bako last but not the least sureshwar hariba card chi matungina
Pile 1 oibiriba Sunday, Monday, Thursday and Friday pokpiriba ichili nausingna lakadoriba anoba chahi se isorda thajaba thambiyo isana any tough moment adagi life te any negativity or problem counter torpa matamda isagi side tagi give up tobigano life habase afaba su phattaba su balance taraga chatkani adubu isana afaba thainama matamda su isorda appreciate tobiyu aduga negativity moment counter torpa matamda su isorda thajaba thamaga isorbu ningzaraga afaba oirakani haina ningzabado thungba yabagi possibility leibaduna lakadoriba anoba chahi se afaba balance oiba adagi good lucks good vibes mayama purae tawadabu isorda su thajaba thambiyu isagi thamoi sengna ningzaba thamoi sengna hotnazaba jaga singda isagi afaba mahi chaga doba leina cardchina vision pi bako. So pile 1 Sunday, Monday, Thursday and Friday pokpi bachili now singi oiba reading andak anobo chahi gi oina sina loizare makha tarpa ai zodiac sign da base toba reading su mathang tapna dum hapchar ke ko. So ngasi gi di pile 1 gi reading se matang side da loizare ko. Maya mathang sina koi pile 2 ko Tuesday, Wednesday and Saturday leibak pukpa yumsa kaisa amadi thangza numit ta pokpi bachili now singi oina lakadoriba anoba chahi sida kari apaphatta pige haibadigi maramda ngasi gi reading se laktoini. So ahambada 8 of cups ko the Magician, 2 of Swords, the Death card. Mayam adam haidi reading shi yengdrigai dagi hauna lakadoriba anoba chahi se afaba oizage afaba oigani haina pukning da ningaga sudum ngai minna se ko haibadi reading shi taminna se afaba manifest torigai afaba oigani haina khanse bako. 6 of Pentacles, the Fool, career ki, relationship ki, the finance ki, luck ki. Card amatang na draw tang sagi ko. 4 of Wands. So sumay na laire aduga akoy hosik affirmation card pile 2 gida magta affirmation card among pick tawase. Abundance, manifestation, gentleness, ultimate potential ko. Card siya dum masing yame ado ay dum summarize tawzarake ado haidi katang chahi gi reading nila katang detail oy yang se na tawbane ba ko. So koi pile 2 oy bi bechile now singi oy na chahi gi oy ba ishora gi kari blessing phangge habado ko. First ta adya kali ko. Shogid ishora kari afaba blessings pibige kari protection pibige habado ko. Ardhaniswar, Bhubaneshwari, Hanuman Bajrangbali ko. Sumay na laire pile 2 Tuesday, Wednesday and Saturday pokpi bechili now singi oina anoba chahi gi oiba kari laige habado yengba hobinarase ko. Career da hana lakchage card ahum se career da hana lakchage ko. Ahanbada pile 2 oibiri bechili now singi oina career gi lambi se hauzik makta oiraga su haidi present sida ko. Pile 2 oibiri bechili now sing se career da kitang disappointments kumba setbacks kumba failures kumba thingnabagi mamitaye haidi
ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯖꯕꯗꯣ ꯏꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯊꯨꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯊꯨꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ 2025 ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯜ 2 ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯄꯥꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯐꯪꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯗꯣꯔꯁ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ 2 ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯗ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯣ 2024 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯄꯥꯏꯜ 2 ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗꯥꯎ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯏꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯏꯆꯥꯟ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 2025 ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2025 ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯠꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯚꯥꯏബ്ꯁ ꯒꯨꯗ ꯂꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 6 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ 6 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ 2 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 2025 ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯌꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯨꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯝꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯜ 2 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏna ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯀꯨꯝꯕꯗ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨቭ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯒꯨꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯖꯒꯥꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯦꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯕꯨ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ
haidi single oibiriba ichile now singi oina su lakadoriba anauba chahi sida isagi oina wakhal chanaba pukning chanaba mi ama thengnaba yabagi possibility layeba kwa do single oibiriba ichile now singi oina isagi life 2025 sida anauba relationship ki opportunity lakko matamda option ani thokna lakpagumba maybe me ani ne approach torpagumba or isa se me ani pau phonaraga ani de karamba na khandoino khanong khangdabagumba adugumba situation di khar thengnar pi but another relationship ki opportunity di soidena lakadori ba single ichil now singi oina suka so sumaina men card ching se lore ba matungda khoi affirmation card rom dala ase abundance ko abundance hai ba card chi matugina pile 2 habadi Tuesday Wednesday and Saturday har popri ba chili now singi oina lakador ba anaw ba chahi se luck finance career love life loi namak ta abundance growth and happiness peacefulness ma ma pirakadori aduna aphaba chahi achau ba chahi growth lei ba chahi ma oina na ba gidam te sana khutting to ga ngai bi ba hobiro na hai ba ko duga gentleness hai ba card chithol AC ki card chi matungina pile 2 ibiri ba chili now singna lakador ba no ba chi se yari ge gentle and calm moina deal tawna ba hotna biu asaw ba na mang tharaga decision lowi ganu isa se ingna tapna calm oina mi khuding makaloina ba tinna ba thaba khuding mak ingna tapna sindoga tawna ba hotna biu ba haidi patience leina hotna ba sna hena isa da aphaba kana ba pi ba kwa ultimate potential hariba card chi matungina isa se life the potential laiba caliber laiba person amani isa na bu tauge haina ningraga di thamoi shengna hotnarak pa jaga da di effort thadar pa jaga da di isa gina aphaba me ama laka do bele duna isa na isa da thaja ba thambiyu anobu chahi sida aphaba growth me ama lakna na ba isa gi potential da thaja ba thambiyu have advice se card gi phange ba kwa last but not the least manifestation hariba affirmation card chi matungina pile 2 Tuesday Wednesday and Saturday pokpi ba chili now singi oina lakador ba no ba chahi se positive oi ba aphaba growth leiba paisa nung sa lakado ba luck leiba ana ayek yaw da ba chahi amo oizage haina ningbiu isa da ningzaba aphaba ningzaba adagi isa na thamoi shengna khanjaba khudingmak thungba yabagi possibility lei haina card china pi ba kwa makha tarpa hoina khoina isordagi kari kari blessing phange haba matamda adhya kali hariba card chi matungina your life will be full of light and happiness ko so pile 2 oi bir ba chile now singi oina hauji hauji phau ba isa da dum lambi mamam bagumba dagi isa da taw ba da kitang khurau thang ba et apan nairam ba khuding mak to lakadori ba anoba chahi sidagi di isa da ishwar gi oiba ma kali gi oiba blessing phangaga isa se lambi se isa gi oina happiness adagi isa gi oina manga phangakpa future open up torpa isa na hotna jaba jaga the doors ma ama open up torpa ya bagi light and happiness ki vision ma ama blessings ma ama phanga dawri ba duna isa na ishwar da su thaja ba thambiyo ba kwa sigi ardhanishwar hariba card chi matung inasu Shiva and Parvati's divine blessing of happiness and harmony ko si se men oina isagi relationship kumba family gumba da harmony and happiness leiba gumba adagi marok mapa magta tinaraga su harau harau na punba loina ba isagi life the peacefulness relation singi oina ko peacefulness purakadobagi mami she card chi na blessing pi ba ko mathangda Bhuvaneshwari hariba card chi matungina blessings of beauty and material prosperity ko so pile 2 oibiriba Tuesday Wednesday and Saturday pokpi ba chili now singoina lakador ba ano ba chai sida maybe isangina glow up lakpa isa se healthy in and out haidi mentally physically adum loinamak healthy oiraga isa se kuchu ko ben thoklakpa haidi hek yeng bada adum healthy oiba mi sida bu masak phajaba haraga wakhal mind loinamak healthy oirakan isagi oiba glow tongan ba malaidana ko adumaina isa se mentally physically loinamak healthy oiba ngamakpa isagi oiba adum haidi isa da beauty gumbagi adum blessings phangba yabagi isa na isa se haidi isagi oiba development ma uzaba ngamakpagi personal love kumba ma tawba ngamakpagi possibilities and blessings pi ba ko and then material prosperity isagi oina lanthum lepchan ba ngamjaba sana lupa maktoraga su gari maktoraga su lepcha ba ngamjabagi blessings to handaki lakador ba 2025 hariba chahi sida pi ba ko last but not the least Hanuman or Bajrangbali hariba card chi matungina blessings of strength and protection ko isa se phattaba singdagi adagi ana ayak singdagi protect tawbiga dawbagi adugumba blessing adum phange sige card chi matungina lakador ba no ba chahi sida ko aduga isagi oina adum thaba ama taw matamna ninghanna daba adagi strength leiba adagi health kumbagi issues kumbadagi haidi thokcharak pangambagi adugumba blessings so dum isona pibiga dawri ba ko protect tawbiga dawri ba
So sumaina piye pile B gi oiba pile 2 gi oiba Tuesday Wednesday and Saturday pokpiba chili now sing gi oiba anoba chahi gi vision se adum sidagi lawba yaba general advice sing lotion biraga mayama thangi oiba reading among I minarase ko. Thank you for watching.